angifisi chitha isikhathi bathandekayo, ngifisa ukubana singene elizwini lenkosi. Nxa sizakungena elizwini lenkosi, isihloko sethu ngalikuseni sithi sona nguye yini kumbe sidinga omunye. Nguye yini kumbe sidinga omunye. Mfunda encwadini kaLuka chapter 7 ivesi ngelika 18 siya kuvesi 20. Luke chapter 7 verses 18 sisiya kuvesi ngelika 20. Okungithabisayo ukubana nxa ade lalele kuseni lapha kupresentwa ku-Sabbath school, into eziningi sihle zathintwa ngalokho ebengifisa ukubana ngikukhangele kuntshumayelo namhlanje. So okunengi kuhle kwathintwa, ngizaphomba nje ukuthi ngilethe le indaba ngolunye uhlangothi ngoba ngicabanga ukubana indaba eqhakathekileyo nxa sigqiba iviki lethu elomoya wesiprofeti. Nguye yini kube sidinga omunye. Luke chapter 7 verses 18 to 20. Nanti ilizwi lenkosi. Cela usibalelayo asibalele masinyane. Ya. 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 Inkosi mayibusise ukufunda kwelizwi lakho. Asikhulekeni. Baba wethu osekhaya ezulwini, nanti ilizwi lakho selifundiwe ngalesi sikhathi. Sicela umoya oyingcwele owayekhona ngesikhathi lilotshwa abe nguyoza wakhona ngesikhathi selichasiswa. Ngesawuli lichasisa ngingedwa funa ngilahla abantu. Kodwa siyazi ukubana nxa umoya oyingcwele ekhona kulindawo zasithungamelela emaqinisweni. May I disappear as you appear. This is our humble prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Now, bathandekayo, encwadini kaLuka chapter 7 verse 18 sisiya kuvesi yelika 20 sihlangana lendoda okuthiwa nguJohane. uJohane ngalesi sikhathi kuthiwa usemotshiwe, usesejele. Utesejele kunabafundi uJohane ade bemlandela bemphathisa kumsebenzi wakhe. Kuthiwa babhizi phandle ngale bayabona umsebenzi owenziwa nguJesu phandle ngale. Bathe sebebona ukubana uJesu uyasilisa abagulayo, uJesu wenza izimanga phandle. Kuthiwa basebesiza uJohane, bafika bathi Johane siyambona uJesu lowo adusithi uzomphendlela indlela wenza izimanga phandle ngale. Bathe besakhulumisana naye kuthiwa uJohane wasekhetha ababili wathi zwanini madoda, hambanini liye kuJesu lowo. Lingafika kuJesu lifike limbuze ukuthi nguwe yini kumbe silindele omunye. Ibandla likhona. Nguwe yini kumbe senzele bathandekayo silindele omunye. But akungethusa ngalumbuzo lowo yikuthi ubuzwa nguJohane. Bekumele ubuzwe ngomunye umuntu umbuzo lowo, but not John. Why? Ngoba ungakhangela imbali kaJohane, indlela uJohane azalwa ngayo, anje siyakwazi ukuthi wazalwa nguZakhariya noElizabeth. uJohn uzalwa nguZakhariya noElizabeth. Kweza ingilosi uGabriel yazokhulumisana noZakhariya kubana zwana Zakhariya, wena umkakho uElizabeth uzakuzithwala, engazithwala uzakuzala umntwana ebudaleni bakhe. Badlali khona. Now ukuthi abantu abatsha ngizokuthi abayengane bani nipompa udlule lapha abantu abatsha. Uyabona ngesikhathi umlimi esefuna ukuthi azophumelela isicebo losindiso emhlabeni, uthi yena sizasebenzisa abadala, ogogo lokhulu, ukuthi bazale ozavula indlela kaMesaya. Kodwa ozazala uMesaya kabusogogo lokhulu. uMesaya uzazalwa yikhaphu encane. Abantu abatsha, ama-teenager, uMaria uzakuzithwala, umoya
kuthiwa lo Jesu esiswini ukuthi nxa kwakungakhulekwa kweminye imihlaba engawanga kwakuzathiwa baba wethu osekhaya ezulwini ngoJesu osemhlabeni esiswini seteenager. Izulu liyakuthemba umuntu omutsha. Izulu ngaze selizosindisa umhlaba lasebenzisa umuntu omutsha. Now iBhayibheli lithi lona nxa uElizabeth esezithwele 6 months ezithwele kwasokusiza indlozi efana nayo yaya kuMaria yathi zwana Maria uzakuzithwala nawe ubusuzala uMesaya. Haleluya. Nxa uMaria esezithwele after 6 months esezithwele ungalo uElizabeth usele 6 months zokuzithwala kuthiwa uElizabeth wasevakatshela uMaria wasevakatshela Elizabeth. Nxa uMaria esiyafika ko-Elizabeth lithi iBhayibheli ungayibala indaba kuLuka chapter 1 verse is 39 usiya kuma kuverse is 44 kuthiwa nxa uElizabeth uMaria engena kuthiwa kuyenzakala ukuthi kuthiwa umntwana osesiswini sika-Elizabeth kuthiwa he leaped with joy because he recognized umntwana owayesesiswini sikaMaria as the Messiah. Bengakazalwa bobabili uJohn wahle warecognize ukuthi lo nguye lo okuthiwa ngiyamphendlela indlela esesesiswini. But kuyangethusa phambili ngalo uJohane esebuza ukuthi nguwe yini yena ke wamrecognize esesesiswini. As if that was enough, ungabala iBhayibheli lakho kuMateyu chapter 3 iverse 11 usiya kuverse 12 nxa uJesu lo Johane basebekhulile umfundisi uMazibisa wayejayela ukuthi kathena the JJ brothers Jesus and John nxa basebekhulile the JJ brothers kuthiwa kuyenzakala uJohn sesiyaqalisa umsebenzi wokuphendla indlela uJehova. uJohn nxa nginangana usesiyasebenzela ekubhaphathizela emanzini eJordan. Nxa uJohane ebhizi khonaphana ebhaphathiza ungafunda kuMateyu chapter 3 iverse 11 isiya kuma kuverse yena 12 ithi iBhayibheli asibale masinyane. Matthew chapter 3 verses 11 to 12 sizwe ukuthi uJohane uthini ngoJesu. Sesinanzela ukubana number 1 wamrecognize esesesiswini, number 2 esekhulile wamnanzelela yini uJesu. Matthew chapter 3 verses 11 to 12. Mina ngilibhaphathiza ngamanzi. Yeah. Kube ukuphenduka. Yes. Kodwa yena oza emva kwami. Yeah. Ulamandla kulami. Engingafanele ukuphatha amanyathelo akhe. Yena uza kulibhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. Yeah. Ositha sakhe sokwela sisesandleni sakhe. Yeah. Uza kuthanyela isibuya sakhe. Akuthele amabele akhe esiphaleni sakhe. Kodwa amakhoba uza kuwathisa ngomlilo ongagcinekiyo. Yeah. Hamba u-13 ku-17. Khangela kwezwakala ilizwi livela ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngayo. Now iBhayibheli bathandekayo bese lisithi lona nxa uJesu wayesekhulile noJohane kuthiwa uJohn uthi yena uyeza omkhulu kulabo lo intambo zamasandals akhe engingeke ngawa-antaya ngoba ngincane kakhulu. Nxa-ke esembona esiza uJesu ungafunda kuJohn chapter 1:29 uthi engabheka iwundlu likaNkulunkulu elisusisono sezwe uthi nguye lowo ade kukhulunywa ngaye ebengikhuluma ngaye ukuthi mkhulu kulami nangu sefikile. Nxa-ke uJesu sewumele abhabhathizwe uyaqala uJesu alathi hayi uyaqala uJohn alathi hayi phela mina isimo kumele ngikubhabhathize kodwa wena ngokumele umbhabhathize ngoba umkhulu kulami. Kodwa bese sithi uJesu hayi ngibhabhathiza khona sizagcwalisa ukulunga konke. Badlali khona base bhabhathiza ngoba inkambo yesiKristu egcwalisa ukulunga konke igoqela ukudlula emanzini ombhabhathizo. Nakuthiwa nxa wayesebengena emanzini uJohane wambhabhathiza uJesu. Uthi wona umoya wesiprofeti kuthiwa uyasuka uJesu uyaguqa laphana ekhunjini. Nxa eguqile laphana ekhunjini kuthiwa kwasokusenzakala isimanga kuthiwa wabonakala umoya wayingcwele esehla in the form of a dove. And a voice was heard from heaven, from God.
esithi ley yindodana yami ngayo ngithokozile. Hallelujah. So uJohane bathandekayo, he's one of the few people in the Bible who had the privilege yokuba in the presence of the Godhead kawan. Utata umpapathiza uJesu, umoya oyingcwele wehla, lelizwi lazokana limemeza liconfirma ubana lo yindodana kaNkulunkulu. So uJohane wayele evidence ukuthi uJesu is the one. So John had an evidence ukuthi lo Jesu lo nguye Messiah obekukhulunywa ngaye in the Old Testament. Kodwa nxa uJohane ivinele evidence enjalo, nxa esesejele uJohane badlala ikhona kuthiwa uJohane wase siyakhuza uHerod lo Herodias kubana phela lini relationship leli kiyo yokufebeleni lokungamela umuntu othathele umfowenu umfazi relationship yokufebeleni kuthiwa basebembamba uJohane bayamvalela ejele. Iyathathekisa indaba le, ungayifunda encwadini kaMark chapter 1 iverse 14 kuya ku15. Kuthiwa nxa sebembambe bayamvalela ejele, kuthiwa uJesu ofana naye obezovulelwa indlela nguJohane kuthiwa uyaqhubeka ngempilo sengathi akulanto eyenzakeleyo khona lo mvulela indlela sevalelwe ejele. Xa sokwenzakele khona lokho kuthiwa uJohn uyabona isikhathi siyadlula, uJesu lazi ukubana zomnceda ngikhiphe ejele. Isikhathi siyadlula ngiyezwa indumela zakhe phandle ngale ubana kukhona kwenzakalayo, kodwa khona sengathi uJesu lo kafuni ukuza empilweni yami azongikhulula ejele. Yikho-ke sithola uJohane esebuza lumbuzo okubana nguwe yini kumbe sithi ngomoya. Ibala leli elisetshenziswa nguJohn lapho ukuthi nguwe yini kumbe simele lo muntu ngesikhiwa 1 ayafana ngabala ngalo siya kuJohn chapter 14 ngalo xa uJesu esekhuluma ngokuthi ngizathumela ngicela ubaba omunye ozakuza azole comfort. Ngesikhiwa 1 ayahambelana amabala la, but makhangela ngesiGreek amabala la achiyene. Nxa wayesithi lapha uJohane lapha esithi nguwe yini ayekuthiwa ukuthi Jesu nguwe yini kumbe simelele uJesu of another kind. Nguwe yini Jesu, or should we wait, or should we look for a Jesus of another kind? Kodwa ngale kuJohn chapter 14 uthi yena uJesu ngizalithumela omunye wangikhona ukuthi ngizalithumela omunye of the same kind as me, and that is the Holy Spirit. Kodwa lapha omunye wangikhona uthi ukuthi omunye olunye uhlobo othiyena noJesu bathandekayo kwezinye izikhathi zempilo. Nxa sesingene emajele asempilweni siyadinga uJesu of another kind. Sabona umuntu ngesikhathi oseseright kube siya ku-prayer band ubebala iBhayibhile ekhuleka, but impilo esimthwalise nzima usedinga a Jesus of another kind. Umthandazo wami ngemva kwalentshumayelo bathandekayo yikubana asibambeleleni kuJesu ohlobo olufananayo, hathi uJesu of another kind. Phela yabona abantu uzabona umuntu ngathi utshumayela lapho uvele kumtsayela amathe bithana futhi wami uyaphuma ejinga utshumayela abantu utshumayela ekhasa amathe, kodwa ngase siyadinga Jesus of another kind. Uyafika umprofeti athatha isibuko samanzi anathi so aqhubhe athi and Jesus of another kind. Xa sesidinga a Jesus of another kind siyayenza loba yikuyini ngoba sisemajele asemhlabeni. Kodwa ngilapha abathandekayo balekuseni ukubana ngizolikhuthaza igama likaJesu ukubana lo esimkhonzayo uyanaka njalo lathi. Lanxa siphakathi kwamajele kungakhanga sengathi sitshile kasitshiyanga, because sometimes he may deliver us from amajele, he may save us from ijele, but kwesinye isikhathi he may save us through amajele asempilweni. Now uthena nguwe yini kumbe sithi ngumunye. Ukhona umuntu alaleleyo balekuseni othi mina ngidlula ebunzimeni
sengiqala ukudinga uJesu olunye uhlobo. Asengizamile azama kodwa kuyehlula. I'm looking for a Jesus of another kind. uJesu angithi ngizamela ngithi ngamtshela ukuthi enzeni act according to my command, not according to his will. Phela uJesu ofana lakhayinde bayesabiwe. Uyabona umuntu usuke sithi hayi yikho okugcinayo. Kodwa ngolunye usuku avike ukhohle endlini kodwa kumele kube ukugcinayo. Segijima sebele sesiyakudinga endlini ngoba kayisikho ukugcinayo kodwa nguye okugcinayo. Sayiphathanekayo. You cannot rise above the reasoning of your God. If your God can fit in your pocket, then your reasoning is below that which is in your pocket. Hey. Uthi nguwe yini? Kumbe sidinga umuntu. Simele lo munye osa. Nguwe yini? Kumbe simele lo munye osa. Bathandekayo. Ngilapha ngalikusela ukuthintile uthena. Abantu phela bayatshintsha ibadlali khona. Abantu kanjani bathandekayo? Bayatshintsha. Ungabe utshintsha konke njengomuntu. Utshintsha izimota, utshintshe ngamacheche lokungena lapha sasuyengena ngani. Utshintshe akwazi utshintshana kodwa never change your God. Ungaqali ukutshintsha uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ubekhona izolo, ukhona namhlanje, uzaba khona inaphakade. Uyakwazi esidlula phakathi kwakho bathandekayo. Kwesinye isikhathi before we look for the evidence of his absence in our lives, let us look for the evidence of his presence in our lives. But ukuthi ngiyaphila xa ngidlula phakathi kwakho, it is evidence enough ukuthi ukhona empilweni yakho. Ngoba abanye ngikhuluma senze nje kabasaphili, abanye baphila nje azafotsha umoya nje phansi empilweni yakho. Now ungaqala ukuthi uNkulunkulu uthi yena nguwe yini kumbe sidinga omunye. Nguwe yini? Oh, should we look for another? Now ayisethu abantu laba abafundi bakhe uJohn bafika babuza lo mbuzo kuJesu. Iyangithathekisa indaba le. Sifundele Masiyano verse 21. Sizwe ukuba uJesu uphendula njani. Luke chapter 7 verses 21. Sizwe ukuthi uJesu nxa wayesebuziwe ngabafundi bakaJohn ukuthi nguwe yini kumbe sidinga omunye. Zwani ukuthi uJesu uphendula njani. Nansi verse. Ngaleso sikhathi uJesu wayesilisa abaningi ezifweni lasemkhuhlaneni nakubo moya ababi labayiziphofu abaningi wabapha ukubona. 22 abantu laba ayivalisaba athesi kuthiwa nxa sebefikile abafundi bakaJohn uJohn usithumile okubana sizobuza ukuthi nguwe yini kumbe simele lo munye uJesu olunye uhlobo. Kuthiwa uJesu kazange aphendule kodwa akwenzani waqhubeka minister to the needs of other people. Kuthiwa kufuna kwakule line numbers uthi yena wasala line abangaboniyo abagogekileyo abayizacuthi abanjani. Kuthiwa in that ngalelo hola waqala ukuthi athi minister to their needs. Abadoda laba ababili abafundi bakaJohn bemile bekhangele so ukuthi sizele indaba ephuthumayo ukubana uvule indlela wakho Jesu usejele uyasibuza nguwe yini. Kodwa uJesu kuthiwa waba ignore waqhubeka esenza imisebenzi leyo. Nxa esethe waqeda ukwenza khona lokho kuthiwa kuverse 22 wasethalaza wasebaphendula wathi waphendula wathi hambani mtshele uJohane lokho elikubonileyo lelikuzwileyo ukuthi iziphofu ziyabona, iziqhuli ziyahamba, abalobulephero bayahlanjululwa, labangezwayo bayezwa, labafileyo bayavuswa, labayanga bayathunyayezwa evangeli. Hallelujah. Kitwa masiyane kuye Isaiah chapter 61 iverse yeli-1. Kuthiwa nxa uJesu wayeseqedile ukubana athi minister to the needs of the people. Kuthiwa wasechibilika kumadoda lawo. Wasisithi kampanini liyemtshela elikubonileyo ebadala khona. Go and tell him what you saw and what you heard. Yindaba esithiwa njalo uJesu kungokuba ayeqeda ukwenza uJesu wakugcwalisa umbhalo okwakhunya kuIsaiah chapter 61 ukuthi lokhu yikho kwakuzenziwa uMesaya nxa esebuye emhlabeni. Futhi verse masinyana
Umoya wenkosi uNkulunkulu uphezu kwami. Yes, yeah. Ngoba inkosi ingigcobile. Yeah. Ukuba ngijumayele indaba ezinhle kubayanga. Yeah. Ingithumile ukusilisa abalenhliziyo ezidabukileyo. Yeah. Ngimemezele ukukhululwa kwabathunjiweyo. Yeah. Nokuvulelwa kwezibotshwa entolongweni. Lizwi kule verse na uJesu ukhotha uIsaiah chapter 61 ukuthi lokati ngikwenza la yikho kanye awathiwa uMesiya uzanjani uzawuwenza. So nanto kumele nikwenze, go back to John and tell him to go back to scriptures. Engabuyela kuma scriptures kaIsaiah umbuzo wakhe ukuthi nguwe yini uzakuphenduleka. Hallelujah. But amanye ama-disappointments esidlula phakathi kwawo adinga ukuthi sike sithi go back to scriptures. Now ungafunda iBhayibheli la. Now ngisenza ukuthi izolo lo, whenever Christ moved in the sanctuary kwakusiba le disappointment for some time ngoba abantu bakamlimi babengazwisisi uthumo le mission kaJesu Kristu, le ministry kaJesu Kristu. Abantu whenever Christ moved in the sanctuary ngesikhathi esuka ezulwini esiza uKhodiya emhlabeni, abantu they thought ukuthi uMessiah is going to be someone ozabakhulula from the physical bondage of Rome. Kodwa umlimi uthi yena, I came as a Messiah, not to deliver you from physical bondage of Rome, but from spiritual bondage of sin. Ngoba it is possible ukuthi uhlale ukhululekile ungekho ngaphansi kombuso weRoma kodwa ubotshwe isono. So ngize ubana ngizokulukhulula. So bathandekayo nakungananzelela lapha kuthiwa uJesu uyangabisela kunyana hambani niye mtshaka kwele kubonileyo. So when he goes back to scriptures then uza kuzwisisa. But ukhona umuda awekayo uJesu nawayekhotha lapha ukhulume ngakho konke ukuthi abangaboniyo bazabona abangezwayo bazakuzwa kodwa ukuthi abazakukhi abavalelwe emajele bazakukhitshwa kazange ukhuluma uJesu. Adlale khona. Ngoba ayekutsho ukuthi zwana John. Now that is absolute evidence. Eyokuthi I am the Messiah, but I will not deliver you from jail. Hey, uzafele jail le evidence. Ngoba kwesinye isikhathi umlimi bathandekayo uyavuma ukuthi sidlule phakathi kwakho. Ngoba esazi ukuthi funa uthumo lwakho akubizele lona soluphelile emhlabeni. So nxa soluphelile uthumo lwakho Johani phelele ejele khona la. But kubuhlungu ukuba sejele wona ubusenza umsebenzi kamlimi. Umlimi asitshela zwana Johani, I am not going to deliver you from prison, but ukhona lapho eprison after reading the scriptures wazwisisa ukubana I am the Messiah, you are going to die peaceful lanxa uphakathi kobunzima. Ngoba kwesinye isikhathi umlimi kasikhiphe enhlungwini zasemhlabeni kodwa uyasinika ukuthula siphakathi kwakho. Hallelujah. Amen. Uthi yena angisoze ngikukhiphe ejele kodwa uzaqhubeka usejele. Kodwa okuthathekisayo ukuthi nawe usukwazi ukubana I am the Messiah othenjiswe ku-Old Testament. Nguwe yini kumbe sibele nomunye? Nguye bathandekayo. Nguye. Lanxa udlula phakathi kwani nguye uJesu. Nguye. Uthi ngilawe kuze wese uphelele. Kwesinye isikhathi ngizakukhipha phakathi kwakho kodwa kwesinye isikhathi ngizakubekela uphakathi kwakho kodwa yikunika ukuthula. Ivile uJesu uqobo lwakhe at one point in time uyahamba uyakhala eGetsemane. uNkulunkulu baba sengathi inkezo ikadlula kodwa makungabe intando yami makube intando yakho. Inkezo leyo kayizange idlule ezandleni zikaJesu, wayinatha uJesu. Kulezi inkezo bathandekayo esizakuzinatha nxa kumele ngiyinathe ngicela ukuyinatha ngilo Jesu Kristu. Ngicela ukuyinatha ngisazi ukubana nguye uJesu. I don't need a Jesus of another kind. I need this Jesus. He is the one. He is the one. Nguye uJesu. Nguye uJesu bathandekayo. Ngwabala even ngo-1844 kwaba khona i-great disappointment. Sebebalile umbhalo bacabanga ukubana uJesu yeza 22 October 1844
Kodwa uJesu kazange abuye, they were disappointed. Basibuza uNkulunkulu sasithengise everything. Sathengisa izinsimu, sathengisa izindlu, kambe nguwe yini? But Christ had to direct them back to scriptures. Bathandekayo, kasibuyele nini ezigwalweni zikaJehova. And let's go back to the Bible. Let us go back to the spirit of prophecy. Ngoba kwesinye isikhathi impendulo esilazo ngempilo ziyatholakala elizweni likaThixo. Nguwe yini? Nguye uJesu Kristu. Ungayibala sengiqedile. Ungayibala Revelation chapter 1 verses 18. Xa uJesu lo eseziveza uthi yena ngiyaphila. Ngangifile. Ngiyaphila phakathi, haleluya. Lamakhiye ngoba ngilazo. Izihluthulelo ngilazo. Bathandekayo uthi yena abanye bethu sizakudlula ebunzimeni kodwa dlula usazi. Ubona lapho dlula khona uJesu la yena wadlula khona lapho. Uthi yena I am still in charge. I am still in control of your life. Ungesabi lanxa usebunzimeni nganqoba ngiphila ngaphinda nganqoba ukufa. Phela zwana ngitshela indaba ungayibuzanga. uJesu engikhuluma ngaye lo ulamandla okudlula uSathane. Actually ulamandla okudlula uSathane nxa ephila aphinde futhi ethusa uSathane lanxa esefile uJesu. Bala kahle iBhayibheli lapho lizakuveza ukuthi ngesikhathi uJesu lo engikhuluma ngaye ngesikhathi ephila emhlabeni nxa uSathane wayefuna ukuthi adinga amazwi okugwenxa uJesu wayethumela some spies. Hambani nilalela ukuzatsho uJesu khona liza kumbamba ngamazwi. But when Jesus was dead, kuthiwa uthena uSathane kangisoze ngithumele ama-spies kuphela ukuthi ayelinda. Kodwa nakwenza ukwenza ngizakuthi uthole Roma elithembakeleyo yelinda a-dead Jesus. As if that was enough, uzamela kuvala ingcwaba lakhe ngenkalakatha edwala. As if that was enough, kuthi uSathane uqobo lwakhe wathi mina ngizakuhlamba lamadimoni ami lathi extend strength yelinda the body of a dead Jesus. Because the devil was afraid of a dead Jesus. Ukuthi fule ngaphume engcwabeni. So kuthiwa ngalokho elindile uSathane. I want to believe. Ubona uJesu engikhuluma ngaye. Xa wayesefile ngeFriday, wangcwatshwa. Esephakathi kwengcwaba, uSathane lamadimoni sebelindile ingcwaba likaJesu. Funa one of the spokespersons amadimoni zaziphakathi kwengcwaba likaJesu. uSathane buza phandle. Friday ntambama sokusebusuku unjani phakathi uJesu lapho. Dimoni liyaphendula lithi hayi, everything is under control. Bulele phakathi kwengcwaba uJesu. Saturday kuyatshaya isikhathi se-divine service. Uyabuza uSathane unjani phakathi lapho uJesu. Idimoni liyamphendula, zwana Sathane, yebo lokho esafile but kukhona kungethusayo. Yikubana it seems like his body is becoming fresher as the day goes by. Why is it becoming fresher? Ngoba uJesu esikhuluma ngaye nguyena uJesu oyeza in the form of imana in the Old Testament. Imana yayingadodwa okuphindwe kabili ngeFriday, yayingaboli ngeSabatha. So umzimba kaJesu ubungasoze ubole usengcwabeni ulokhu elindile uSathane lamadimoni lebutho lakhe. Kodwa kuthiwa early Sunday morning. Xa uSathane kuyakhangela phezulu wabona inkalakatha yenkazimulo eyaza ngesimanga esikhulu. Xa ikhangela inkazimulo uthi yena kunzima lokuthi ngiyikhangele ngoba inkazimulo iyesabeka. It is of an angel owathatha indawo kaSathane ekhaya ezulwini. It is of an angel uGabriel oza ledoksa ekaNkulunkulu baba bevele ezulwini. Uyuzama uzodingana emhlabeni uza hathi ubanazo wavusa uJesu ngoba uJesu engikhuluma ngaye he has life unborrowed and life undenied. He laid it down only to take it up again. Now ayizofika uGabriel kuthi uSathane phambili amadimoni emuva. Ibutho leRoma yasaliqalekile. Haleluya. Jesu simkhonzayo
He is all powerful bathandekayo. Nguye yini? Yebo nguye uJesu. Uyalaka uJesu. Kakwazi ukudlula phakathi kwani. Kodwa uJesu uthi yena bheka ninayo ukuze kube sekuphelele. Uthi yena ngilinqobele ithuna, ngavuka ngaqhwala emuva, ngavuka ngathi kufa ungaphamandla akho na. Waba mabudosi lakho wavuka waphuma uJesu engcwabeni. Bathandekayo, he is all powerful, he is almighty. Asibambeleleni kuJehova. Akula ndawo ukudlula phakathi kwani, kodwa wabakwazi ukubana you are not alone, you are with Jesus. uJesu engikhuluma ngaye Exodus chapter 3 verse 14 nxa ekhuluma loMose, uMose uzafa ngithini kubadala, ngizathi ngithunywe ngubani? Uthi akazwana uzafika umtshele ukuthi wena uthunywe yimi nguye onguye, the great I am. Because Moses, I don't have a name in essence. Kodwa yile bizo elikhambelana lokho okudingayo ngaleso sikhathi. So nxa ufuna amanzi izawuba lidwala ezakhipha amanzi. Nxa ufuna ukuvuya umfeni, I'll be the resurrection and life. Nxa ufuna indlala, I'll be the bread of life. Nxa kukhona ukukhathazayo, I'll be your comforter. Uthi yena uJesu Kristu, kholwa kuye, nguye yini? Yebo nguye uJesu Kristu.